dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i dovedi nas u iskušenje, no izbavi nas od toga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. O Gospodi, javi se nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje, te mudrost, milost Tvojmu, čudno sveto evanđelje, mir svima. Čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu, slava Tebe, Gospodi, slava Tebe, pazimo. Ono izađe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod očih vrata postoji banjan koja ima 5 tremova. Zove se Vitezda, u njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slepih, kromih, sutih, i čekaju da se voda zatalasa, jer anđeo Gospodi povremeno se ožaše i uspokavaše. Duša, pošto su uspokavali uzdravošem nauke bolesti, da je ovo sveti Gospodi, slava Tebe. I Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj, na svoj sveti vodovasom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj, da dođe na vodu čisto kodejstvo, da suša sve na trojice. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj, da Gospodu pokuša vam da postupenu, Gospodi nama i od sveti Bogu. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj, da nećeš presveti prečesti, da svoju slavu veličicu našu Trojicu, da Njevu Mariju sa svim svetima, sami sebi jedini bili za život svoj, Hristu, gospodajmo, prema Gospodi, jer Tebi bili čiste predstava časti, imeni, u svim svetim, sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Spasi Gospodi, ljubi Tvoja i blagoslovinost Tvoja nije Tvoje. Pomjelim se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sohranjaje krestom Tvojim žitestvo. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Gospode, Ti si sve reči, što savršene vedi u zemlji, da proizvodi raznovrsne plodove za potrebu i hranu našu. Ti si učinio da su 3 mladića i da nam othranjeni semenjem u Vavilonu bili svetnih i codovnih u negovnom raskoši. Ti sam se dobri care blagoslovi i semenjavu sa raznim plodovima i u sveti veri pogledaju njih, jer sluge Tvoje donesuše o Tebi u slavu Tvojom čast svetih apostolov Petra i Pavla, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Svjati mučenici, žedno prjestradaše, slomavše i vjenčavše sja, molite svako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, iže propovje Trojica jedinosušnaja. Isaije likuj, djeva im je vočrevje, i rodi Sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, postov imja jemu, Jegože veličajuše djevu blažaje. Hristos nama, Hristos nama, Hristos nama. Slaviti Bog da hvalite, pomiluj nas Bože, kolikoj milosti svoj, molimo Ti se, usliši, pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, otpuštenje grehova, slugu Božih, ovde prisutnih i svih srodnika njihovih. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, jer si blagi, čovjek ljubi Bog i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hristos, istiniti Bog naš,
Molitvama svoje prečiste matere, svetih slavnih i sveklanih apostola, svetih apostola Petri Pavlovića, slavimo svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog, svetog Lazara Kosovskog, svetog Dositeja episkopa Niškog, svetog Justina Ćelijskog, svetog Nikolaja Žičkog, svetog Romana Đuriškog, svetih pravednih bogorодitelja Joakima i Jana i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv. Amin. Neka je srećan praznik, da vas Bog blagoslovi, da ste živi, zdravi, veseli. Drago mi je da sam opet u vašem društvu kao i prošle godine. Ovakve organizacije, hvala Bogu, neguju neke vrednosti koje se nisu zaboravile i izgubile, ali ih je, nažalost, sve manje od nas i u celom svetu i u našoj zemlji i hvala Bogu da ima pametnih, mudrih, razboritih ljudi koji čuvaju srpsku tradiciju, koji čuvaju pravoslavnu veru, koji se trude da mlađim generacijama prenesu nešto što je dobro. Nažalost, živimo u vremenima kada su vrednosti poremećene, što kaže naš narod, čega se pametan stidi, da se time ponosi i svedoci smo svakodnevno, svuda, na svakom koraku, svedoci smo mnogi stvari koje ne bi trebale da se dešavaju, a dešavaju se i gledajući generalno polako negde kao da klizimo nizbrdo umjesto da se penjemo, ali Bogu hvala dok ima ljudi koji Bogu prinose molitve i koji se trude da sačuvaju pravoslavnu veru i naše srpstvo, onda ima i nade da nećemo baš skroz da odemo nizbrdo, nego da ćemo da izađemo na pravi put. Živi, zdravi, blagosloveni i veseli. Priđite sad da se pokropimo osvećenom Bogorodicu. Možete ovako sa ove strane svi, pa ovamo. Amin.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй
predstavnicima Saveza Kozaka Balkana, predstavnicima Udruženja veterana Žandarmerije, predstavnicima četnika iz Timočkog kraja, sa Odrena, i svima vama koji ste danas odvojili vreme i došli da zajedno proslavimo jedan od najlepših dana našeg pokreta, našu krsnu slavu. Izvolite i prijatno. Petrovića da vam se obrati. Izvolite, gospodine Petroviću. Bog vas Bog, braćo! Bog i Bog! Sledom od Boga! Za kralja i otadžbinu! Rusija će biti carevina, mi ćemo imati kraljevinu. Živjeli! Živjeli! U ime glavnog kapana, Papan Sveti Ognjić, Sveti. U ime glavnog kapana, Papanske kosačke vojske, da se prostire na teritoriji Republike Srpske 12.000 tamo kosaka sa kojima mi imamo dogovor preko boračkih organizacija, koja se nalazi u Republici Crni Gora, gdje je preko 800 naših kosaka koji sada pate
mnoge probleme koje imaju u Makedoniji, a pre svega naša braća na Kosovu, da je tu i glavni pisar Kosovo, glavni ataman za Kosovo i jug Srbije, gde imamo, on je ataman, kosački pukovnik, sad je u drugoj uniformi, tamo imamo veliki broj naših kozaka koji nose glavno uporište na teritoriji Kosova, u odbrani srpstva i pravoslavlja. U ime onih kozaka koji su u Makedoniji, onih kozaka koji su u Bugarskoj, nismo mi mali broj. Poprilično smo veliki broj kozaka koji se nalazimo na tlu balkanske kozačke vojske, zbog čega smo u Kotoru i formirali ovu organizaciju. I da ne zaboravite, potpuno što dođe do svi smo mi Srbi. 99% balkanske kozačke vojske vodi poreklo od Srba koji su za vreme Arsenija IV, za vreme Arsenija Čekabende i tako dalje, Čekabende, prešli u Ukrajinu, odnosno prešli tada Ukrajina nije ni postojala. Prešli su u Rusiju. 99% borbenih testova sada koji se vode u Ukrajini su u teritorija koje su naselili Srbi. Da vam pomognem samo još jednu stvar, da ne govorim dalje. Znači, mi kozaci koji smo ovde sa vama, ataman je tu, njegov potpukovnik je tu i ja. Znači, mi vodimo poreklo od naših Srba koji su otišli na Kuban. Kuban je centralni deo Rusije u kome se nalazi cela struktura odbrane Rusije. Odbranu su vršili naši Srbi. Da vam pomognem, veliki vođa Karađorđe, o kome imamo veliko poštovanje, bar ja, kao njegov daleki predak, govorim, on je imao 21 kozaka, 21 svog telohranitelja koji su bili Rusi iz Ukrajine, odnosno Rusi kozaci koji su došli sa njim. No nigde nećete naći u zvaničnim dokumentima. 1876. Zamolio sam Nešu i Pikolu da ako mogu par rečenica, ako dozvoljavate, da vas ne zavaram. 1876. godine 8.000 kozaka, 99% su bili Srbi, su prešli Dunav i ušli ovdje da oslobode Niš, Vranje, da se izvinjavam vama, Leskovac, Prokuplje, Pirot i Aleksinac je bio oslobođen. Dalje, u tom delu od tih 8.000 kozaka 99% je bilo Srba. Zapamtite, poreklom su bili Srbi. Nemojte meni ništa da verujete, ali su dokumenta takva kakva istorijski dokumenti kažu. Mi govorimo danas o najvećem poštovanju pukovniku Raljevskom. On je plemić iz jedne istorijske ruske porodice, ali je bio vezan sa našim kozacima. Ali je na teritoriji odavde, jedno 300-400 metara, jer toliko ima Pikula kad smo išli odavde, koliko je izgore odavde, ima mi 300-400. Aleksinačka opština, pošto je Pikula bio samo neke druge stvari, ima slobodu za Hrvati. Na Aleksinačkoj opštini je izginulo oko 4.000 do 4.500 kozaka i 4.000 Srba. Krenući prema Nišu, nisu uspjeli da prođu. Branići posle Aleksinac da ne padne, branići da ne padne Đurić, branići da ne padne Paraćin. Gdje su Turci imali preko engleskih struktura, koji danas nama prave najveće zbrke, imale mogućnosti da nas danas unište. Evo sam nešto drugo.
U celoj ovoj priči kozaci su podigli. Mi, nas trojice koji ovdje stojimo, nisu tu ostali kozaci, ima nas preko 12.000, podigli spomen obeležja tim kozacima koji su ostali i tim Srbima. I kad pređete reku Moravu odavde, kad idete prema Đunisu, levo, kad skrenete, dođete do jednog mesta. To je jedan manastir, odnosno sada crkva Vitkovac. Ispod tog dela mi smo podigli spomen obeležje zajedno sa našom braćom iz Dombra. Jer oni su prvi 2008. godine krenuli u rat protiv fašističkih struktura sa kojim su se oni kao pravoslavlje našli tamo. Onda smo podigli spomen obeležje i na mestu pogibije generala Rajevskog, pukovnika Rajevskog, ali istovremeno to je 300 i nešto kozaka i Srba, oko 600 i nešto Srba je tu izginulo. I podigli smo u Šumatovac u Lazaretu da je negde oko 300 do 300 i nešto kozaka i Srba sahranjeno. Koske su počele da idu, onda smo u Beku, onda smo izvršili te aktivnosti. Ne govorim ja vama i drago mi je što jednom 70 i nešto godina. Ova dvojica su sa mnom po drugom pitanju, a i one tamo je sa mnom po drugom pitanju. Savradnici sa mnom, ali ja govorim o tome vama, momcima. Moje vreme i vreme ovog našeg atamana se završava ili kažem. Zapamtite, Srbi, ako se ne okrenu pravoslavlju, ako se ne okrenu istini, veri, i ako se ne okrenu svoje slozi, završili su karijeru. 90%, ja sada govorim, pošto nosim ovu uniformu, u ruskim strukturama se nalaze veliki broj izdajnika. I odatle Rusi imaju određene probleme u borbenim i nekim drugim stvarima. I oni mora da se okrenu. Nama je jedini spas da Rusija bude carevina, a mi da budemo kraljevina. Zapamtite to. Ja ne potičem iz te porodice, ali ovako. Rusima je osnovni zadatak, izvinite, zloupotrebio sam sada da uzmu Ukrajinu, da uzmu Moldaviju, da uzmu Rumuniju, ne da uzmu, neće oni da ih oslobađaju, i da uđu u patrijaršiju. Glavni udar je ruske i naš problem je patrijaršija, pravoslavna patrijaršija u kojoj je Grci drže. Da ste mi živi zdravi, izvinite što sam živio. Izvinite, zloupotrebio sam i vaše ali da vam kažem, lako mi je sa braćom Šević, lako mi je sa Pikulom i lako mi je sa Nešom. Koliko hoćete svaki dan, a i lako mi je s nosom. Živjeli! Da nam se odradi predsednik Udruženja srpskih četnika iz Vranja, naš prijatelj i naš brat Negovan Stojković. Evo, mi organizacija srpskih četnika, čestitamo slavu da slave mnogo godina zdravlju, slozi, da se okupljamo ovako u što većem broju svake godine sve više i više, da veličamo srpstvo, da se setimo na naše izginule pretnije iz balkanskih ratova, srpsko-turskih ratova, svih prethodnih ratova koje su podneli svoje žrtve. Mi kao komitet sa juga Srbije trebamo da se setimo
naših starih predaka, Vojvode Vuka, Ilije Jovanovića, Činskog, Hrista Staračkog, Jovana Vodilskog, Mecka Krstića. Samo tim sećanjem ćemo da veličamo slavu njihovu, dižemo iz pepela i ovakvim okupljanjem da širimo što veći nacionalizam, što veći duh srpstva, da štitimo našu pravoslavnu veru, da ne damo da ova zmija koja je se uplela oko nas, da nas savlada. Zlo je veliko nagazilo u trenutku današnjem. Trebamo da budemo složni i da dalje delujemo pravim razumom, što mudrije može. Neću više da dužim, da ste mi živi, zdravi. Svoj djelo koji ima svoj stil, predstavnik udruženja žandarmerije, gospodin Tomislav Marković, naš štab. Hvala komandante, braćo i sestre, četnici. 7. oktobra 1915. godine komandant 2. bataljona 10. pešadijskog puka Takovskog Šumadijske divizije za odbranu Beograda, major Dragutin Gavrilović, pred svojim oficirima i vojnicima održao je čuveni istorijski govor. Podsjetit ću vas da je u sastavu jedinice, pored regularne vojske Kraljevine Srbije, bio i jedan ojačani vod žandarma iz sastava Beogradskog odreda i jedna veća grupa četnika iz sastava dobrovoljačkog odreda Vojvode Vuka, poznata po nazivu Legija smrti. U istom stroju, na istom zadatku, vojevali su i ginuli i četnici i žandarmi za uzvišeni srpski ideal, slobodu. Govor dalje ide ovako. Braćo, silna je vojska na Kosovu. Svi mi da se u sol pretvorimo, ne bi Turkom ručak osolili. Braćo, pa zar da se gruda ne brani samo zato što je zlotvora mnogo? Boj ne bije svijetlo oružje, no boj bije srce u junaka. Ne dajmo da našom zemljom gazi tuđinska noga. Kad se oblak dušmanski nadvije nad srpski krov, svi se mi opašemo i namažemo opanke. Svi, poljubi mladu, blagoslovi decu, prekrsti čedo u kolevci, pa u boj, rođeni moji. Ako neko hoće da nam ognjišta pogasi, preoraj grobove, prevrne kolevke, oskrnavi svetinje, za njega milosti nema. Hoće našu zemlju, dobit će, eto to će da dobiju. Svakome kome do srpske zemlje imaće puna usta. Silna je kletva našega čestitoga kneza. Ko ne dođe u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino ni pšenica vela, rđom kapo dok mu je kolena. Teško onom na čiju se glavu sruči prezi roda rođenoga, predaka i potomaka. Od toga gore kazne nema. Rođeni moji, braćo moja, vojnici, junaci, tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetama. Obraz Beograda, naše prestonice ima da bude svetao. Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog prvog stanja. Naš puk je žrtvovan za slobodu i čast otadžbine.
vi nemate više da se brinete za svoje živote, jer oni više ne postoje. Zato za mnom u boj, u slavu, za krst časni i slobodu zlatnu, za kralja i otadžbinu, sa verom u Boga, sloboda ili smrt. Srećna krsna slava četničkog pobjede članovima i svima vama, izvolite, služite se i prijetno se osjećate. Ispred udruženja i ovo, nego samo sam hteo, ja ne znam istoriju da pričam, ne znam ali znam da pričam ono što se nešto dešavalo u našem životu, u našem radu i ovo. Razgovarao sam sa predsjednika udruženja Četničkog pokreta Stara Srbija i rekao sam, eto, imamo i Đuvića i Milića, imamo sve nešto staro. Ja sam predsjednik, član jednog udruženja gusarskog tamo i oni samo guslaju i pričaju nešto što se nekad dešavalo o Turcima i ovo, a ništa nemamo nešto novije da pričamo o košarama, da pričamo o novijem dobu, da preskočimo taj komunizam i ovo pa da pričamo eto šta se dešava. Košare su košare, svako je imao naše košare, pa i ja sam imao, verujte mi, svoje košare. Ne ja, ja sa mnogim ljudima koji su ovdje, jedan deo njih. I mogu da vam kažem da imate jednog vašeg sugrađanina koji je odlikovan ordenom za hrabrost, jedinice ordena koja je odlikovana ordenom narodnog heroja. Moj vojnik, moj brat, moj prijatelj. I to treba da širimo. Treba da širimo četnicima, treba da širimo, da čuvamo tradiciju, da zaboravimo ono što je bilo, što nam prave zlo, nego da prenosimo ono što treba za našu decu. Tako je bilo šta je bilo. Rekao je malo pre predstavnik Saveza kozaka Balkana, Balkanske kozačke vojske, da treba da se čuva, da se tradicija bavi, da, ali tradiciju mi treba da prenosimo, vi. Nećemo mi da pišemo istoriju, ali treba neko drugi da piše istoriju. Nisam teo zbog ovoga da kažem, ne hoću samo da vam kažem i da pozdravim. Znajte da imamo mi košare, imamo mi kosovske junake, imate i vi sa vašeg područja. Dragoslave Nikoliću, živ i zdrav bio. Evo, da poznaje neko ovog čoveka. Ne smemo da kažemo, zverka, radio je svoj posao, odavde je otišao kao dete na Kosovo, kao policajac iz ovog kraja, radio je, ratovao je i verujte mi da imate velikog čoveka sa Košara Kosovskog. I ovo treba da se čuje i da se zna. Brate moj, da si mi živ i zdrav, nek ti je živa i zdrava i srećna porodica i nemoj, nego ih uči kako si ti radio i tako da bude. Iako je jedan sad na meti, eto, kao što su nekad bili srpski generali, evo dolaze polako i sad mi grešnici koji smo radili za ovu državu i nas polako da jure. Nažalost, ali eto i naš brat je tu. Biće dobro, izborit ćemo se, nećemo da ga damo. Tako je! Tako mi je što sam cijelog života bio Srbin, što sam mnogo voleo svoju zemlju. Nije mi drago samo što nisam mogao da odradim onako kako sam nekada volio. Dao sam sve od sebe, on je bio Holandij neposredni, gdje smo radili bezbroj akcija,
majka, 3 puta. On sam zna, svi šiptari s Kosova što su iskopali rovove, ali 1/3 ja i on i to naše srpske šiptari. Tako je bilo. Račak, bilo je to sve u tom mnogo tih akcija, mnogo nešto pričati, bili su na prostoru Hrvatski, Bosne i sve tako, samo mi je žao što dokumenta od toga niti bilo šta dokumentovano nema, bili smo zvanično policijska jedinica, nezvanično dobrovoljci, a u stvari na papiru dobrovoljci. Sve smo to iznali, uradili, tu smo gde smo, sad smo posljedice svega toga, malo je to ukratno u srpskoj istoriji bilo da je ratnik dok ratuje možda tada potreban državi, a posle je onda u zapečni tako. Ne borim se. Ne, borim se s time što ima, što je bilo, ponosan sam sam za sebe, ne moram mnogo širokih ljudi da znaju i tako se završilo, kako će nadalje ne znam. Žao mi je što nekako sva ova događanja koja prate ovo sadašnje vreme ne idu nekako u prilog srpstvu, patriotizmu, pravoslavlju i svemu ostalom, ali neću dalje da dužim, veoma sam počastvovan što sam danas sa vama. Hvala. Verujte mi, da ne karikiramo. Ima ona jedna knjiga o Milutinu, ima druga knjiga o Milutinu. Karikiranje, ali ovo je... Ovo je druga knjiga o Milutinu, ljudi verujte. Da se ponosite koga imate u vašem svojem. I da se ne zaboravi, u ime svih tak da krvimo ovako i da ga. Draga braćo i sestre, ja bih vas pozvao da ispred crkve napravimo zajedničku fotografiju, a ujedno ispratimo sveštenika Ivana. Bravo,